hizo ndiye zio funga yuko hiyo hezi yake taturi yabote alifunguza bari kamtafanya bunjilio ngutofungwa kamsiwa hara wa ufungwa wahindi alifungwa ule ngari wa hara wahindi kabati uhara mwambe kabati uhara wanzo afunge mndina mfunge zonu hamba ukaya kabati mrudo kana uhara wamba ngo yafungwa au yobihwa au yuri kabati mwambe yo mende wambu jiri halil gasi to ngaro mwambe kabati uhara wa ufungwa kabati ufungwa yabote yabo maana yabo hindi fungwe kafu halafu Abdalla Mohamed Sambi na fahami wa tilwa zibo hata kwa subuti utaumdu hao hunu maswani ile swala linungilo bilo toramu tena mimi misangwa Abdalla Mohamed Sambi misangwa fahami zonju wao ndo kama si mwengoni mwao wandu walobo nza kanga musoka ebanunga mrondi ngwishiyo jaminga mihunu ndani abonge ekawa wazilo watije kangwa wahara ka sa ebakweli Sambi na fahami wala wavulana tu malahize passeport diplomatique bwana Zambao umjarada wiserikali wa sawa prepare au sahawa urihe Abdalla Mohamed Sambi na fahami ya ukaze passeport diplomatique ziuzo hamanju arme list ya huandu ikaudu huzaze passeport diplomatique mimi ngoni mwandu alone commission banquet tsina udorongo ando ya